De manera rápida vamos a ejemplificar el uso de los pronombres demostrativos para que vean cómo lo aplicamos para singular y para plural. Shakuyak nihintagat. Tal vez lo llevó este hombre. Shakuyak nihintagat. Amo huelle toques nihin koneme. No pueden estar estos niños. Amo huelle toques nihin koneme. Nihon siwat kualitisi. Esa mujer muele bien. Nihon siwat kualitisi. No ashka nihon ichkame. Son míos esos borregos. No ashka nihon ichkame. Neta pialme shamayana. Aquellos caballos tal vez tienen hambre. Neta pialme shamayana. Nekonet taisnekiatol. Ese niño quiere tomar atole. Nekonet taisnekiatol. Nijinke nikimposoni. Estos los serví. Nijinke nikimposoni. Nijinke nikinwika. Llevo estos. Nijinke nikinwika. Nihonke tikinnepanowa. Esos los amontonas. Nihonke tikinnepanowa. Kualiyetoke ni nihonke. Están bien esos o esas. Kualiyetoke nihonke. Neke sha ayamokimati. Aquellos tal vez aún no saben. Neke sha ayamokimati. Neke kualitakuajke. Esos comieron bien. Neke kualitakuajke. Shakuyak nijintagat. Amo huelyetoques nijinkoneme. Nihon siwat kualitisi. No ashka nihon ichkame. Nep tapialme shamayana. Nekonet taisnekiatol. Nijinke nikimposoni. Nijinke nikinwika. Nihonke tikinnepanowa. Kualiyetoques nihonke. Neke shayamokimati. Neke kualitakuajke. Repetimos una vez para que en casa analicen y traten de pronunciar los enunciados. Shakuyak nijintagat. Amo huelle toques nihon koneme. Amo huelle toques nijin koneme. Nihon siwat kualitisi. No ashka nihon ichkame. Neta pialme shamayana. Nekonet taisnekiatol. Nijinke nikimposoni. Nijinke nikinwika. Nihonke tikinnepanowa. Kualiyetoques nihonke. Neke shayamokimati. Neke kualitakuajke. Namechontasojkamatilis nakonxexelowa nijin nikihkuilowa uan tonitlatahtowa nijin no canal YouTube. Les agradezco si comparten lo que escribo y lo que subo en el canal de YouTube. Niman namechontahpalowa uan namechontasojkamatilia tanechontohtokaj technijin no canal de YouTube. Uan niman timuita tasojkamatik.